Ćao drugari i dobrodošli na još jedno druženje. Hvala još jednom što me pratite i na lepim rečima. U današnjem videu, kao što sam obećala, pričat ćemo o tehničkoj opremi koja je potrebna za predavanje engleskog jezika, koje su to osnovne stvari koje treba da nabavite za predavanje u Native Campu, kao i koje ja dodatne rekvizite, odnosno koje dodatne stvari sam nabavila da bi poboljšala kvalitet časova. Što se tiče laptopa ili desktop računara, Native Camp nema neke određene zahteve, to jest on ne zahteva nikakve određene karakteristike procesora, tako da ne morate da kupujete nov laptop, možete da radite i sa laptopom koji već imate. Sljedeća stvar je web kamera. System check i demo čas možete da prođete i preko kamere koja je već ugrađena u vaš laptop, a kasnije naravno ako vam se bude svideo ovaj posao, zašto da ne, možete da kupite neku bolju kameru. Ja ću vam pokazati moja je Logitech C270, to je ova kamerica, znači kao neka štipaljkica izgleda. Nju kačite znači na vaš laptop. Ja sam ovu kameru kupila kada je bio Black Friday na popustu u Win-Winu, ja mislim, za 4000 dinara. Vi imate sajt koji se zove ili e-ponuda, tamo možete da upoređujete cene i da pratite ta sniženja. Također možete i neku, ovo je jedan od starijih modela ovog proizvođača, slobodno, vi ne morate baš ovu, možete slobodno da pogledate i da kupite i neku drugu. Što je jedna važna karakteristika ove kamerice, da ona ima funkciju noise cancellation, to znači da ona umanjuje buku, posebno je pogodno znači za nastavnike koji žive u velikim gradovima, tako da eto, tražite tu funkciju kada budete kupovali kamericu. Sljedeća stvar su slušalice, znači potrebno je da one budu one veće gamerske, znači ovako, i da imaju ovaj vidljivi mikrofon, to vam je potrebno za system check i za demo čas. Ove moje su Microsoft Live Chat LX 3000. Ja sam ove dobila drugarice na poklon, tako da ne znam cenu, ali mislim da su nešto više od 5000 dinara. Također na ovom sajtu koji sam vam preporučila možete da potražite. Vi ne morate ove ovako skupe da kupujete, možete slobodno i za 1000 dinara da nađete. Ali gledajte kasnije da nabavite neke bolje slušalice jer vam je taj kvalitet zvuka na vašim časovima jako bitan da bi vas vaši studenti dobro čuli. To je to od moje preporuke oko opreme šta bi to trebalo da kupite. Još jednu stvar koju bi trebalo da obezbedite je stabilan internet, do 2 megabita u sekundi je zahtev za Native Camp, i da imate naravno Google Chrome ili Mozilla kao vaš pretraživač. Kada ste sve to nabavili što se tiče tih osnovnih tehničkih stvari i kada ste već krenuli sa radom, vi možete da nabavite neke dodatne rekvizite koji će poboljšati kvalitet vaših časova. Prva stvar koju bih vam pokazala je whiteboard ili blackboard, ako imate, to je ovo. Uz to naravno kupujete i neke markere i ovaj sunđerčić kako biste mogli to da obrišete što budete pisali. I ovo možete da koristite kod vašeg reviewa, odnosno kada pišete neke nove reči, kad nešto kratko objašnjavate studentu, znači pogotovo isto i za odrasle studente, ne samo za decu. Evo, ova ima alfabet, ima neke brojeve, ima neko voće, nazive voća. Tako da ovo sam ja kupila na AliExpressu za 30 centi, ali pretpostavljam da i kod nas kod Kineza možete jako jeftino da nađete. Eto, to nabavite, stvarno nije skupo, a bit će baš korisno na časovima. Sljedeća stvar koju možete da koristite su flashcards. Ja sam prvo sama napravila flashcards, pa sam tek onda pronašla i neke jeftinije varijante. Vi možete na sajtovima možete da pustite free flashcards i da downloadujete i da ih odštampate u nekoj fotoradnji. Onda kasnije, evo ja imam ove, napravila sam za boje, znači zalepite taj papir na neki kartončić i napravite svoje flashcards. A onda sam kasnije i otkrila, isto u kineskoj radnji, naša je proizvodnja ove igre memorije koje su na engleskom jeziku.
vi imate unutra 64 kartice, znači 32 pojma i imate nazive na engleskom i na srpskom jeziku. Ovako izgledaju, znači ova jedna košta ili 100 ili 120 dinara, tako da to slobodno nabavite. Jako jeftino, ne morate da se mučite kao ja da pravite. Evo ovdje imate, ne znam koliko vidite, znači naziv možete da prekrijete kad objašnjavate dole i držite. Ovo je na srpskom, to vam ne treba, ali ovdje imate i na engleskom jeziku, to su ove kartice. Ovdje još druge imate, na primjer, životinje, imate voće i povrće i tako još neke stvari, pogotovo kada učite decu i da im držite pažnju, koristite flashcards. Sljedeće što možete da uradite je da nađete neki sistem nagrađivanja. Klinci to obožavaju, znači posle svakog tačnog odgovora vi im dajete kao neku nagradu. Evo ja imam ovaj sladoled, možete i ove neke hemijske, oni to obožavaju prosto, znači oni će se ponašati kao da ste im stvarno nešto poklonili, tako da eto, osmislite i nešto svoje, znači budite kreativni i napravite neki sistem nagrađivanja za časove sa decom. Pogotovo isto možete da nađete u kineskim prodavnicama ovako neke knjigice. Ove su konkretno za brojeve, za učenje brojeva. Sve što je šareno, sve što je tako veliko, sve što ima neke crteže, to deca obožavaju, tako da to koristite. Imate isto, ovo je mislim bilo 200 dinara, ovo je za alfabet, to slobodno koristite na vašim časovima. I nisam vam pomenula, ako su deca baš mala, vi možete da koristite neki props, to su ove plišane igračkice, ovu možete i da koristite i ovako, ili bilo koju drugu plišanu igračkicu. Isto kada imate free talk sa decom, oni obožavaju da vam pokazuju svoje igračke, vi isto možete njima da pokažete neku od ovih. Tako da, eto, ovo isto ne morate da kupujete, sigurno imate kod kuće neku staru kada ste vi bili mali i sve što je vama bilo interesantno kada ste bili klinci, to možete svakako da primenite na vašim časovima i da poboljšate taj kvalitet vaših časova. Još jednu stvar koju bih vam pomenula, to je da možete da ukrasite i pozadinu iza vas. Ja to nemam, ali možete na primjer da delujete ozbiljnije i profesionalnije, da oštampate na primjer logo Native Campa i da zalepite na zid iza vas, ili možete nešto što je kids friendly, isto neke alfabet brojeve ili tako nešto na engleskom jeziku ili nešto šaretno što možete da iskoristite za vaše časove. Ja sam vam pokazala sve što ja koristim na mojim časovima. Još jednom bih voljela da pomenem da ovo ništa nije, ove dodatne stvari nisu obavezne, znači Native Camp od vas ne zahteva nikakvu dodatnu opremu. Vi vaše lekcije možete naravno i bez ovih stvari da odradite jer su one super prilagođene pogotovo deci, imate tamo dosta sličica, pesmica, kao što već znate, ali ako želite, eto, ja sam vam prenela neke moje ideje kako možete da upotpunite časove. Ako vas još nešto zanima, slobodno mi pišite i prijavite se za Native Camp putem linka koji je u opisu ovog videa, koristite mail kao referral i vidimo se sljedeći put. Ćao!